Your friend David, me fiteshi, but me toma ogada me toma ashaiman, me a teshi champion. But me kashaman team home. Adom TV dame jumedi ebedi. I will be a candidate dear, but me ya can I be that. Say make majibida. Until no anything can happen. You move no ye sheda ye but ban critical be to me see ye bet me e tutu nkrofo ye ho odin but ye dey see nti say da no du ho a obi a you know oye interest or that me on behwe bi e wo Bukom Arena na ye dey agro from edu ho na e be hu de oye killer. Yo me dey ima across me fitema na e ba no drafter me bomb me modern pa na Adom TV dami agudi amud be share so yi obia e che na hwe na draft de se won draw wenuma wonya bintu na ese omu job num dodo na se danu dua 27th of this month se danu dua omu kase na ye shia o a ena de obetumi aye no na wa ye na ya hwe nti mi ka kire nu tamfo ni na tema nu tamfo ni na ni temafo ni na se obi obenya daji on the 27th no be hwe yima across because or the more it and eba and enye de omo kana me metie na media metumi aye no e wo hodada nti mi no omo kasa na omo ni media metumi aye nti sa ada no de awoso ye be ma no wo de bra yima across e twen wo na ohia wo a de obehunu wa wo kwa obeka koka nti Adom TV edi jumedie fefe mi eba dame na 27th of this month be krabehwe na me yima across number 1 champion me wo ho nti wa we ne draft bia no me ya invite o say o mbra na so beta echi edase media ni Thomas Do aka Koku Aigbe Adom TV jumedia edi draft edi media me budget dia that's so na media me budget nti omo bad omo ntu omo adwemu ni o so ye be ma no ombra obeba betu be ma ho edo bibiasi ashai makata manso yeah Koku Aigbe Koku Aigbe oh maji ewie hwan na betimi ni mato maji ewie ni o so betimi ni mato na o be show ni powers ni yenhwe Mizinzi na agbesi me fitakra de West Region but me kagada ho e come an kan na mo fa cap no mam no fa nkwanse e say when it comes to draft Adom TV Jumedi ombedi 27th no mo fa cap no fa mam preko e say minimum say competitors bebre na be de baba but eventually I will prevail omunim na mbetimi aye takra de fu tie mi Ghana fu nyina eti ma munim na mbetimi aye wodam omo mba nyina omo participate there but eventually na bresi will prevail into mo for cap no mfa mampreko na mfa ko medam ase